Sanibona noyingane zakwethu ake nginibelele phela futhi namukele kuyona i-channel ehamba phambili i-Radio Inkezi lami igama umfeza Ntuthuko wakho malobathi la sibona amagomede mode mhlawumbe usemusha kuleli khasi ngizophinde ngicela nje ukuthi subscribe ungakhohlwa ucomment nokulike nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke weyingane zakwethu libuye likhexe lithi melwela abathandana obulili obufanayo kwa-JC Motors lothi-ke akulaxa zongize emchono kuba-ke abenxusa laleli ele brand i-JC ithe kade wayekusebenzisana nongizwe emchono imoto lehamba ngayo eyakho wayithenga ngakho kokubukho ubudlelana nabo yena nongizwe lokhu zemuva ukuthi ungizwe akhulume kabe ezitabani wathi-ke azeke ukugqoka imvunulo yamabhinqa anganza kwethu kuziningi izidaba esezisabalele enkundleni zokuxhumana lamaphephandaba ahlukahlukene alakalube njalo ngalolu daba be-Jack Motors bathi abayingena impika ngizwe emchunu ezitabani njengoba zihlelele zokuthi zobhikisha emahhovisi ale nkampani sifuna ukuthi ungizwe aphuce imoto qede abe umanyaweni-ke nganza kwethu bese kuthi soleze libike ukuthi abe-JC Motors bathi ukusebenza nongizwe emchono bayanxusa ukuba inxusa labo kwaphela ngonyaka 2023 imoto lehamba ngayo ichono la sithengela yona ngakho-ke abaxhumndawo kuyona official statement from JC Motors in South Africa JC halfway but again we wish to clarify that the ambassadorship agreement with Mr. Ngizwe Mchunu ended in 2023. Following this, Mr. Mchunu purchased his vehicle independently. JC Motors South African JC halfway categorically denounced the distance of herself from any all of derogatory or discriminatory nganza kwethu kabushana kade bachaza khona ukuthi-ke abahlangene nokwenziwa ungizwe emchono imoto la kahamba ngayo wasithengela yena laphana-ke ubudlelwane bakhe nongizwe emchono baphela laphana ngonyaka ka-2023-ke nganza kwethu lobe kanjalo abe-JC Motors la kade baziphendulela khona bukhoma mayelana nodaba oluthinta iqembu laphana-ke abantu abathandana ngobulili obufanayo la kade khona beyolwela-ke imashi yokuthi ungizwe emchono aphucwe imoto ayinikwa baka-JC ngoba-ke akaziphathi ngendlela okuyiyona yona lapha nomacengwane ngakuthini mhlawumbe kwakho ukuphawula ngalolu daba akasivele hlana comment section ngengizwe ukuthi wena lithini olwakho ngalolu daba from ila sibona ingane zakwethu ngiphuma njena kodwa ngiyathembisa unyabuya futhi nezinye izidaba ezilandelayo kwi-video elandelayo kwakho ukusubscribe niziphathe kahle nibe nosuku olumnandi ngithanda khona.